Saja kaham, cini joto tiprabasi naik tunerono. Dinio cini honorable MLA sahab, ang kecini joto executive committee TWF ni kecini parti ni sodesi tungpayo. Rocung payah mi social media nuha, cini IB koronari ang nino cini kumui karonjeri yang tanai bigoto 3 mas. Unha bung building sakane kraye bini right leg. Mungkin kau ye ya sini suplading tumi, abo cumusia. Jadi bung social media payah cung sija, simon karon immediately cung kuni payah payah, cung patient mui no bunai ha, kai bisung be male ha, ke boro operation kia ke hamya, abdi ma condition cung bung tunggu, ama cung being a public representative roni naikona hisabe wa cung guardian me koma salah cung kuni no cung MLA by ang no daitola nai, cung operation de msa jora coba maine msa jora bo family cung health kemai cung abot o cung sidan tola layo, ake small monetary je rangko puja je cung cumo ja cung tinio help keu, ake chin lo keu mai rom bosi sabrom oti le jau tinio je no kuni kota je ani family members e bisnao thanai 3 mas klai to mo pandawo cung boso dima be bra ko ham thani are ko ya ar po tinio cost to ye to mun ongye to mun jorawo cung just phai chin small nangthuk mari phai jamse khakcha